Kat kum ka kubor balayolum palat ya ka katsan jar pajba kilayap haka jing ya umsnam hari Iran. Ko belai sibone pigi subscribers baru kiba juso terapan page video sa kini channel story telah London. Nadu baka Iran kala kang dan klop ya ka internet. Dan syu menu bandang yo kubor halor ka jing ya umsnam hari Iran. Lajno satang kendiat kensaj malu malan nakitu kibadon haki jaka border bad lengba ki jingyulum kubor kiba kendiat kensaj bad kiba malu mala loong baka jing yaki hariran kala nangjur bad kibor sorkar jong kariran kil aisndon yaka hukum ban fire bad siat napang yaki riu pajba namar kiba yaki kidai kileno ong ke sorkar Iran. Nagaliang jong ke sorkar Iran kalapen bena baka jingyap jong kiri pajba ka jingya umsnam kadang day dang tang lai hajar tam. Kad baki kubor na Iran pat kiong. Ka jing syasiat yap jong kiri pajba kalalong palat ya ka katsan hajar ngut. Walangim yosyo ki kubor ki bajanai henrei lasutu baka jingya umsnam hari Iran. Kanang jur palat bani kabalalong. Kar India kala pa ya kinong India ki badon syairan baki day banwan payeng no. Balat na ki jingjia basngusi namar omtip ka kaban sejial syai. Kari Amerika bat kumjuru kiway kiri kila pa ban penmino ya ki briola jong ki badon hariran. Donald Trump mulapan benada kebaong tresyu menjakran yasuk bat keriran. Lada kadang yai peteng bat penyap ya kiriu pajba. Kairan gaong ilong kibala kloy bat ya le tma persyak ya keri Amerika. Lada kan bom yengi. Kisipai Amerika rengkat uput uperton. Lakenton belanang penbun susu syaki bentah. Kiba marjan berkeriran. Donald Trump wong lada kinong Amerika kiba don hairan. Kilawan pilot syapor ilajong syari Amerika. Hangda keri Amerika kan sasyim ya kerai bekadu. Kisipai Amerika bat kisipai Israel. Kilapan pilot ya ki ketang suloi jongki syariran. Ap setang ya ke hukum. Parlok lada pirang kuasyu ya ki updates. Sa comments. Next. Ladap sunat ika channel jonga saya tulam ki parlok jongpi. Ladap sunat saya tu inga story tu lah. London.